Usimbut Menteri Rang Ba Kejala Ba Preston Tensong haga singin kong ulat herting ya ka Voice of the People Party kabadon haga liang persya halor kajing keno bakal le politics ya ka kam baya day berkecing pin kendria ya ki lais pa sapu artli kilong yeng na them motor them yo maulong. Ba Preston ulapen pa ya kajing bitar ya ka VPP halor kajing bom dan mensi men pin I ba ka kwa bat pin bet no ya ka ni ka kam ka bala sa ateng la slam ba. Ulo ang baka VPP kadi ban sangya no ya kajing le politics but ai la ya ka sarkar ka batip ya kajing juat ka ni ka kam haga ban na pen bet ya ka. Laban kedua bau MLA ke VPP na North Shillong ba Adelbert Nongrum. Walaupun pau ya kejing bom skutenat bad bu jing keli ya ke sarkar, ba kumno kini ki longyeng na themator ki banyo ya kejing yarap sarkar, kila kiyo na kasis pa prap sa longyeng, saka lais pa sa puar longyeng. Balikin ya keren na kata kulti. Ban persyang ban persutu baklai upai ba jongi. Ngong pi hamno pengi ong mengin ai jakai ki ya kitei. Ngong pi ke jakai ngin ai jakai Shillong nus perbut. Bagi Shillong nus perbut kan selek ke don kam, kum kinong trei jong kai Shillong nus perbut. Dan serai ngong ping ai ke statement joki. Ana balada pimla menta IT hangi ke VP. Kai ka bikin lek maki. Haba ki breu ki bom tip tayu au bi, klep tip je ke bdan kedau. Ki persyang ban persutu baklai ki pai ba jongi. I think enough is enough. Upai ba ang try usutu ba kata. Tengah kerpat ye gini leaders, but kim day ban sutu bakla, but kim day ru ban mislead. Ye ki pai ba jok jala jongi. Thank you.